everyone a very good morning. First of all, we'll receive our honorable and respected dignitaries with our traditional reception. Thank you. The physical and financial of this financial year. Rega, Manrega, people from Yang. Uyang nak ada. Yang. Uyang nak ada. Ayang nak ada. Tam yak jam ramai ya, kulit tong ya. Tam tulisan ni nak bawa. Ayang senang ayang. Subzonal chairman. Sir. Basis. Subzonal chairman. Mana yang kami kimnai? Use kena kaham kai? Hah? Yang. Moro tu ye. Hotchota. Mana yang kami orang kimnai? Kana gini tak kimdi. Bujika. Mana yang kami aja tu orang kimnai? Dasbin kimnai. Kiman bela? Bela hambai. Hambai jodoh media ramah. Ini ceng mungkin kami. Sini development review meeting Pro manja pakai sini borong menang yem komal kolo tei manja kat duita subjonal chairman tei mungkin ke blok ni chairman sulit dokongan tei sini madam koi ni DM sahib tunggu SDM sahib tunggu tei JDO tunggu pura line department jot officer mo tei mungkin kami ho bus kamu ceng boro kasai to Cini borok tahu ukulok masih kasai to, mono tu ini suruh salahnya bagai ini. Je cini work solid tu mana, construction solid mana, te baki je solid tu mana mono bahaya kita buskan agu gaiman, te bo speed khaiman, boro tu thaya ko, boro current thaya ko, boro lama thaya ko, mono tu ini suruh salahnya mana. Aban bagai tu ini, ani logi, EM sahib no nari kah. ADC ni paper tunggu, tes ini state government ni paper tunggu, tini kaham nom review meeting kah, cung, bos kamu yak miluoi, ADC yang state government yak miluoi, je khana nama ni sini borong ni, je tu ini समस्या, lama ni समस्या, cung saya mana, cung jatuh kam kami aku, sini borong tahu tu ini समस्या tunggu, lama ni समस्या tunggu, nok ni समस्या tunggu, sini borong mana समस्या kotor tunggu, apa ni bagaimana? Sini EM sahib tu ye, cung bos kami bahaya ke, oh je समस्या orang समाधान khaiman, tei sini officer tu asuka, asa khayo, sini borong ni 100% khaimi aku no, tei pas hoin si bising no, lama ko boleh ketal sanction khai, wall bank ni tongo, tribal welfare department tongo, ADC ni tongo, jodoh milu no. मोटा-मोटे पास हो इमेज नि बिसों को मोटा-मोटे चीनी बरों बिचे लामा जखने खाजिया को चीनी बरों ताऊ जखने खाजिया को लामा थांबाया को जेमोन दागराम कमी ताऊ वो जगह लामा करी को तो इतनी मांग समाहिन को मोनो खनाने बिसों लामा रोमनान बगा ताऊ वीडियो साइड में ऑर्डर दिखा जे मैडम बोतों चीनी DM साइड बोतों खनाने बिसों ऑर्डर खाएगा जे खनाने बिसों खाने को सर कैसा ये तोंगो आपने निबिदन सो बा ये दिस यो निशानी बहुत ये तोंगो Mia kaisa usahang ni simi orang saya tu mana 18 edisi bilas 18 murani belai khang ni oh area wo current ni line botong do kintu current kes keri khai am teke public ni koi mung tong ta airport ke tui rok ni borong ni osubida borong no khe ang mon sakam le chini borok jekhane tong mon tui keri lama keri tam keri muti senga mano ye mon ye je current ni department ni je borok lo ringi tu boy current department no warning likha je current mas hogina
कारेन्ट मारिनाय जों जोंनि ब्लक फायदे जे मेन्टेनेन्स खायनायनि बागै जंगल क्लियारिं खायनाय बागै जों 5 लाख रां लिरनाय तबो जोंनि कारेन्ट नांगौ कारण वो बिलाइथां रगो बासा बासा कारेन्ट थांखाय 2 मास 3 मास नांगौ होननाय जों थांनो कमप्लेन सफैयो ताङै मते इंनाबा ताङै मते इंनानै कोन ककरै जों नायनाय आंबो नायनाय एम साहेब नायनाय डीएम साहेब दङ डीएम साहेब नायनाय बसखाङो जे नांगौ जों खायना नांगौ जों खायना हामबाय Living Club Integrated District Development Blueprint. Today, it's a very important day for us. I think our Honorable Minister, Tribal Welfare, Agriculture, Agriculture, Subzonal Chairman, Mungia Kami and Tuimalu, the ADC. We have also with us our Zonal Development Officer, the ADC. This year, our total level budget is 3,37,365. Up to September, subject हो गया कभी।